John Njiro Kathangu ni umwe wa ene mburoti wevinde kwiyumiria na kugambu ni kiria uga mburoti yake namba 87 ira itauni ria Runyenje ni orotitwe kwa nyumba cia thirikari cia thogora wa nthi atamenyithitwe sababu why would you kwa gitaragiria mburuti yo averwe mwaka wa 2005 ni muthuvari wa Runyenje. Kathangu ni ugite ena maratathi ma kuonania nike mwene mburuti yo na kwoguo thirikari ndina kivuto gya kwambiriria tabarira mburuti yake mategucanirite mbuge ndorite ngirivaga rate iria kanjo yanengerete receipt ni nacio cia kuonania ngoretwe ngiruta wira ucio maroa maria naverwe minutes iria ciavitukirie na uria wa town clerk kavinda kau agitiga China akiuga protini yaku Njiro aya enge mauma ku kongwe wanimo na gute mundu mandikirite kumbira ni maukite gutumava woguo. Kathangu ni uvesanite mukana wa kugwatanira na ene mburoti iria ciingi iria mukandarathi airigite na rugiri rwa mavati niguo kwambiriria wira wa samaro megoti makurugamwa kwa murandi ucio nginya mathikirirwe na aria enge nao magikoro mavutetwe makirite tondu materamenya niramera mukire twagire kuthie thiini wegoti turungamie ndeto ino iava tondu tutigikorwa turarutirwa wira niguo andu meke siasa na ukaririkana we muturi wa Embu kuria thiini wa Embu kwi nyomba iria ciatigite ciatumwa cia housing affordable housing ni mundu mugathe Uhuru Muigai Kenyatta na kinyo munthe nyomba icio itiana korwa ina occupancy andu matiana korwa matonyete kuo ino nacio iratumwa iria ciengi itana ena na Embu ciake ni siasa tureka kana turenda gutethia andu wetu kwa kiuga ni wiguite mateta mau kuvitukira njira citiganite. Minista wa migunda na uthii wa na mbere wa matauni kaunti ya Embu Raymond Kinyua ni ugite gutire mundu kinyite mateta ma gwacirwa mburoti waficire yake ofisi eno tenyi tu report na iriko ya ku complain tigagia kwegwa methare no ya waziri etena marwa etena any complaint na ni ready to receive any complaint officially. Kwa kiuga waki wa nyomba icio urathi na mbere mugondari wa thirikari Kinyua ni ugite ale magatora matete wa visiri yake makathi makuite maratathi mataito wana kana magukombora niguo mathikirirwe muvingu murango wa mundu wa guonthe wena documents iria tukaivora msasa ciaoga tugitumagira national government kuri Athi House na state department na county varia tugakora contractor ni mutonyu kwa mundu binafsi then ni gukora na system iria tu turumagiriria cia kwa ya land nundu mwatugure kana gakoro compensation ni kuonania kweri ni kundu private na nwanginya tutumire mugundo cio wake then compensation no yaririrwe. Vanduri va Inooro TV ni tauni ya Runyenje kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fundi.